Nabo kumwithiria wa Meru TV Jumatatu eku nitite na mbere boya iri tariki 16 mweri ni Juli mwaka ni 2026 kankwate oeni kirinteto cia Meru TV muthenya bitawa Tirumbabu na tukiambiria nteto cietu hakiaria nyuma ya kuthirikire kiumia ntere cia Rweiga Centriment munini wa Rais Professor Kithure Kindiki wite we atikumakwa ni siasa iraikuringwa ni kiama kia ODM kuluki na ringirite ndebe mirande ya thirikari nene hari tijari ntere cia Kariene wa ndini ya Buthugusi icio mbunge ka Central Imenti. Nyuma ya tongere bakiama kia ODM kuga nandi ni bethirite bakiariria kanya ka deputy president kiri kithurano kijite untu bwithirite bukireta mwanki jwa gisiasa bunene aja nthigurune muthenya jwa narua Kithure Kindiki nethirite agita mugambo jwawe na kuga we atikuma siasa yu na kuga we na president William Ruto ni mabundi ja siasa na gutibu bukethira bukirema. Kwa hivyo mimi nataka kuambia wale unasikia wakiongea wasiwatie wasiwasi. Sisi ndio mafundi wa siasa. Sisi ndio mafundi wa nini? Sisi ndio mafundi wa nini? Hata nyinyi mkiniangalia hivi watu ya Kariene, mimi naweza tishwa na watu hivi. Naweza tishwa na watu. Mimi naweza tishwa na mtu. Kuna watu wa kututisha. Kwa hivyo ile tunaomba ni kwamba tufanye siasa ya kuunganisha Wakenya, siasa ya kuleta watu pamoja, sio siasa ya kuleta madharau, sio siasa ya kuleta mgawanyiko. Kwa sababu siku ya siasa sisi ndio tutatengeneza hiyo maneno. Ni fire si fire. Nkuruki Professor Kithure Kindiki na ugite ni betite na mbere kwinika ngarama ya muturire na kuorotithiria kiara magurija beterori aja nthigurune na kuga nithirite kinama na chiringi nya. Tunakazana kuimarisha uchumi. Ndio umeona ya kwamba jana serikali imetangaza ya kwamba bei ya petroli itashuka kwa shilingi 4 kwa lita kutoka leo. Na ukiangalia mahali tumetoa hiyo petroli ilikuwa 218 shillings a liter in 2022. Tunateremsha kila mwezi shilingi 5, shilingi 2, shilingi 3. Jana tumeteremsha shilingi 4. Now petrol, which in 2022 was selling at 218 shillings a liter, from today is going to retail at 178 shillings a liter kwa sababu tumeleta petroli ishuke ndio wananchi wapate afueni. Bwe wakenda bwe 10 gerete migwege siasa kire aregani na thirikari. Mimi nimekuwa kwa siasa kwa muda. Mwanasiasa mzuri anajua siku ya kuongea na siku ya kunyamaza. Mwanasiasa mzuri anajua siku ya kazi na siku ya siasa. Niseme nisiseme? Ukiwa mwanasiasa kumbavu unaongea kila siku. Unaongea Jumatatu, Jumanne, Alhamisi, Jumapili, Januari, Disemba, ni mdomo. Wewe ni mwanasiasa ambaye hauna akili. Mwanasiasa mwenye akili anajua siku ya kuongea, siku ya kukimya, siku ya kupiga siasa na siku ya kazi. Ile kitu itatusaidia tukiwa viongozi wenu. Sio ile mdomo tutapiga, sio mikutano ile tutafanya. Ile itatusaidia ni barabara ijengwe ikamilike. Ni kweli si kweli? Hii Nithi Bridge ijengwe ikamilike. Level 6 hospital ijengwe ikamilike. Tujengewe soko Gakoromone, tujengewe soko Kariene, tujengewe soko hapa Nkobo. Hiyo ndio itatuokoa wakati wa siasa. Nkiripotera Meru TV Mbeta Jeff Wagitumam. Sana mwandiki wetu wa Nteto Jeff Gituma na to boriboti na njira
nkinyaniro na tutana mbere na nteto cietu nawe mubunge wa icio mbunge kia Tigania East urani mpro wa bori akiaria aria bodhogosi icio mbunge ke Central Imenti na wete na menerete bonene mutongeria wa kiama kia ODM Burundinga nyuma yawe kuwa ODM bakayukia itike munini wa rais arampro wa wete bo batetekeria akendeke asunwa itike awe nkuluki na ureti ya Meru kujeka munini wa rais Profesa Kithure Kindiki. Maandiko angalatia itandatu mustari iwe 10 eriwa thithirieni antu bange bumbo ya bonde lakini baraba moro wenu ubali ya manguruki amen na kwa manzo angalatia kada Methodist ba kuibwa ate to thithirie antu bange manzo amega lakini baraba moro wenu kana kenu ya Kithure Kindiki tumwira mangoro Kithure Kindiki Meru awamua kawamua Meru ya thawane ndisi omwe kumadosi magatondere twagagwa kwatwe kuna Meru North, Meru Central na Meru South baadaye kwatweka kuna Tharaka Nithi na Meru County kwa Kithure Kindiki imwana wetu amen elekondo kuwa babwe tuwadeni getu na ndiye kiongozi wa Meru ngwanda kuwa hakuna wengine walipigania uongozi wa nchi yetu ya Kenya kusina Meru na sisi wa Meru tumekusikia eti ya kwamba wale wasema kwamba wanataka kiti ya naibu rais mwenete huyo ndugu yetu hata ndugu yake aliyekufa akuhitaji kiti ya naibu rais. Kiti ya naibu rais, wewe Dr. Oburu Oginga, ukitaka kiti ya naibu rais, uko 90 years, Kithure Kindiki ako na 40 years, kuja hapa tupige kura, tukiwa wa Kenya, tuone kama wewe kazi mzima. Na mbele na nteto cietu na bo akariba Kagoti wodi ya Marimani ibokori ya thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi ukilukira MCO Anita Karemi kubekira barabara Mwaram araba wetu kukakura barabara ewe kariu wetetereka Akariba Kagoti wandini ya Mariani chukega mang'ombe iba menerete barabara ya kuma kere chukuru ya primary ya kamochage kothi Kagoti bakiuga bakurimiro barabara ino etekiro Mwaramu monkera thaino akiangaratania ngendo na ukamati ndi mutori wa Kagoti kintu kiria kumakia muno ni barabara ino tukubura twakururirio ni karagita mbule kajie kena ula data ino gutio na kumira tutugita ate tutiomba kumira ni tukolomba buru tulaidirio kerwa tukonerwa kamaramu twikirwa kanda tumba kugita ate kumira nontu ana mtu akalalo tuko ekuru anangalie tumira uraga njire kagiantaka onana batebota go thie skuru kabakuwa na migongo ona bigibiki otomba kumira nto balala yenjirene na alami to cia miunda nto muntu atomba kumeria ndigo atomba kumeria mpembe gote ona makondo vya gote nto muntu atomba kumeria oneri agaba keresa kenyamara bagokorokera kere barabara ino ni ali mweno itocogere baba ali mire njire nkatho nto ne aramirwe na itotha tu comfortable mono na njira lakini ukeja kura njira yetu yari mwa tukaya gwikirwa mbi Maramu na Maramu tuthekirwa mwankana arua andu baba igoko bari ni arethi wa ng'ombe iria batiumaragia rukiro ukaya kura no ngabagita wa mtu achwe support batethania njerikania gwikia mwanka barabara na ara nyuma mukune aya andu bako bari mampembe na mboco mtu arenda gwita thokone no ngabaka matene turo baikia mwanka mukune rekurite ugategera guku ana baba yuko bonde beta chukuru cia kuraja te chukuru ere agwe ere wa mukone gukeja kura ana batomba gwita chukuru rukire bithaira ciegete bwa ichiagirite bakinya chukuru onde bacerere aya ukeyotegera ona atori babo bongwa kuga muntu ataguchwa gintu gya kuria twitoka nyumwa kana gutaguchwa gintu gya gukeja kura no ngatule tha 10 tutiona mwa tutomba minzi nge kumira guku lakini kwa ula gukwa na ndo kibaune kama magulu muno ona bala bakuruta bigibigi tutiomba kumeria gintu ngari keigwejaga tutulaga ngari kegweja guku andu baune kama nyamwera andu bari ko yatwana utiomba kamata muntu kuma guku umwira njano akagetwana tio ato makite agende bakiromba thirikari kaunti ya Tharaka Nithi gukorokera MC Anita Karemi baikira barabara ino Mwaramu ni kenda yagira ndi tukulomba o bajire baongania nto bathondeka njira barurungane kaire beja batwikire Mwaramu tulilomba Anita Kero ni atwikire nyamwera Mwaramu kuma Mariani chukaga mang'ombe rieto kambita ndagara waigona
Waiguna na kariba maitei kirua nari ni bonanitie kurea kwa nirokono ntubote ya nirua ni atongoria raba wete kure na kithima kenjuru miaka 3 ithiri na gitari tangu ino ntuku imwe ara kariba aba wete no betite na mbere ukulukira thina ya wagi baro wenkuloki ni batariretie mathina kathumba yara ba ukilukira mondikweto wanteto mwende wale iboni nwewe nasio kithima ki kumaria twenjirwe kiari utethio bone muno ki batwi but giakinyire amwe tutijene ata gwakarire oro basandire turethe uterujiro kuma turaga rujiro kunywa na itogeretie muno gwitetera na kwaria na atongerie betu muno ja MCA tu manda maragocho twabera twina thine ruji ajoju na kithima gitu gitegwita ruji atwire sawa na ni story rathira munkara ru tuli tutena ruji ajojo kwina skuru ire ajojo ine na tumaira ruji ruye mote ndunguri twene nyaka nsara twina aturi baba ingi muno aja kwene nya sibitare wajojo miaka ekuthira karibu 3 ruji ruru rutanyua tutira kwa thina na reri ndiriva njeji chikagwa ofisine tutireta resort ututwiragwa na mbo yenjirwe kwina thina eruji ndene education yiji yetu antu bakiumaga aja bagetota ruji nkunga na migongo atenya muntu akomborete kuthukiria akanyomba utina ruji rwa kwiria ithine nene muno mwana agukira rukiru tomba inya kumutarisha utambite kuthugania na rogeto chwa ruji na ndi twina thine ruji no nturuji nonga ura wina mbeca ageta kugura safa na wije ndagwa nara boko kama unarora mtu akagura kamata mitungi na ibaraitithirie maguri bakona oteruji rungiru rajejo baratithirie maguri na mutungi jo mutigura chiringi 5 na mbere twagura chiringi tungwenya tutira iye nyambugo ibokona ndi na ruko tuterega inya kwino tutinya rose thina ni mbinya kuria kungwa ithina rurenya tuthamba ya ru kwasiru twera ya naru na ai mantu za manene muno thirikari ri kietwete mnetho mwankari jana ndi kwanza kwarite uju kwina thine mbe ruji katugatega mabati kana katugatega kiosi kibibi akirwaja uju tugatochekaga kana ne ate itwirwe marogote tutimuonaga ajo twira thine ruji ruru rwetu thina impiongwa itukoromba thirikari ya county kethera baike yao peje batutegere ruji ruru no tutijura ruthiwa na tutena authority utonya ara twitotaga imbi ithuki tumenyora tumba kuthithia koromba thirikari ire kunande etuthikire imbe tuthithe yamba oizi tumbe gutetheka twinthe kinya ng'ombe ciongo ciena nyonta nyama tunguru tutiona kana nyangirins tutiona guku Ngore bakiama ke DCP ni babwithitie musemanio ntere cha Igembe South irio kegoi antobocho na kanoni batongoretwe ni mithika Linturi akiaria Linturi na wite atongoria baki siasa kaunti ya Meru batiso kuitine kethira baita na mbere kwa tambaru Rais William Ruto komi mutia no na riboti 2017 ndarobete kura kwa pasa tiariani siatia ngamaga kwa romba ya kwa 2027 next year kwa hiyo ile Imeario Daktari Miriti Ruvazi no tumiriti wendi boebo kuruira etekio bunge Igembe South baikinyitie kanisa ne mwenterezi agego bathiatanite na njuri DCP neo ndio tongeria organizing secretary Franklin Mithika Linturi urotumirite kanya kau kutharikira tongeria barabakarite itemiru iteneria akiwa kaba onkela miru no tebio bautethia miru thirikari ne mukathe William Samuel Ruto akuwa murongo piu utiomeria kwa thimu yakwa waringira MC atiomeria waringira ngabana atiomeria kwa thimu yaku ati no ntowe uri wa upinzani hani borie hii serikali wanajua kuliko mimi si mimi Ruto alikula mbuzi zangu na maini na kuku sikaishia mwamba hapa na alafu na mimi nitafuta serikali sasa hawa watu zinga wana nitafuta hii serikali kwani ama urongo toa toa hii gari unidaswe. Sasa wewe kama huyu mtu amesaliti mimi na amesema uongo, wewe ni nani mtu wa kuomba? Unajua nimeona juzi sababu ameambukiza hata Reverend. Huyu wetu anaitwa gavana wenu, unajua ni Reverend. Hata amemwambukiza uongo. Mtu ako na kola, mtu ambaye tumejua mtoto wetu mzuri sana wa kuhubiri Injili
kukutana na Ruto siku 2-3 amemwambukisha ugonjwa wa kusema uongo. Mpaka sasa unasema anasimama akiambia watu. Sasa sisi kile tunataka lazima tukae kwa serikali ili tupate maendeleo. Kwani maendeleo yetu ierando Lentore bakuthiatanite ndiungene na mwambi manyararo kumerira mata etikia seneta na muruiri wetikie kuru Felicity Nkirote biri nara bonde bakua na kwenda kuwikia Singapore ndiye mtu atonyekeri mwewe olie iraita wa AI artificial intelligence ameulia as Ruto ever been to Singapore mokona ekiuga Ruto atakinyana na nakwenda kuwika na wadibu woi morongo unaweka wasuku na ndeta fatali mwetikiria kwa hivyo 2027 akeja na morongo ya mengine no abudo gwere ngo budokoro ne chenu iwantu telekoro ne chenu tuteka chokango chike ya ndogo ende wonte na denani no kakuga mero ibanenge nda kwenda kudoka burukiro tente buwi na tekomba butanengera mu meronge kana bwana atabokuwa bamani oli wagya amero batogero bira byembi byebyo nontonera ndore nuko kore wale kulero bwatira bya wekere mwaka 2022 Nagire manto yakonie kithomo Daktari Ruvasi auite kinya de secondary school ibati kwithira cieci otheri nonto azira baingi bate kumba kithomo kya desku kibati kwithira kiri otheri kiri free kumorera free education ya ngiririe wanaweza wasifiwe na formula number 2 tugore tuthoma idwa tugathomete guotheri certificate cia ritobe turobabathiritie form 4 iteki masukuru kweli ama uongo certificate isteki kwa muritu atena certificate yao mamwandikwa au mbakweta college kwa tende kwa yire ni ukora certificate ile iteki cia form 4 siombe kwa tende ulo cia tobeto Keripotra Meru TV kumembe beta wakome wa mutia Akome wa mutia na munini ongavana kaunti ya Meru na uritia kuonjorethia akiri Meru Industrial Park arawete ni ujuri na iri tayari kwa tambaru biashara akiriria ndikibantu takiome na uritia arimi kinyabwo kuongela maketha nikenda bakomba kwithira bakiguneka mwandikweto wa nteto mutugio kiambi no wina riboti County Aggregation and Industrial Park na aria rwirirwa rera ni ujuri ready for investors na imaono His Excellency the Governor ati Meru ithirwe iri hani industrial hub na ikio giotuma to encourage investors both local and international nikenda bakomba kuja kuinvest na aria kiri kaipu yetu gitumi kiria governor wetu thithirie distribution ya mbeo ya macadamia na mbeo ya avocado ikenda arimi betu bethera bena baki investor ndene ya Kipes area nontu part of value addition ira tukathithagia ndene ya Kipes area itufocusite muno na macadamia na avocado na tukomba ikwithira tukiongaira value addition kire avocado chetu na kire macadamia jetu kwina ready market area kaire trade minister wetu etere guchwa na market area ndiguro cha Japan na China ndene Europe na kwa katu prepare farmers betu bombe kwithira bena imera biria bikabaitira mbecha cia ngungana o kaire mira yetu kinyayo ni part of products iria batu tukathithiria value addition iria che target ya kuthithiria value addition ndene Kipes area na gitumi governor go promote muno mira number 1 ni tutumire the external market irerio itayare iria indene Somali kaire ituko governor wetu na ageretie muno na itwe na prospects cha kurugurirwa route ya guikaia mira ndene ya ndiguru ya Djibouti na negotiations ichiamberetie cha kuthithia cha kurugurirwa route ya guikia mira ndene ya DRC Congo na tugekumaeria muno ambassador Judy Kumiri
nonto noe wetete DRC Congo ombe gutetheria ndiguru yetu na kaunti yetu kumba kurugurirwa njira iria ya gwita gwikia mira ndene DRC Congo na tukamenya igita riria kurite muno mira nitejawa muno mira itetherwe na value na nandi gutumira KIPES iria no tumbi kwithura tugitumaira invention iria ithithitwe ni Meru University of Science and Technology na aria bomba kuthithia mira juice, mira wine, mira kombucha, mira chewing gum, mira capsules ikende igita riria kurite twithura twina antu ba gu collect mira eu neka preserved ikathithura value addition then KIPES iria ikenda twithura tugi preventa kira tukuga ni post harvest losses. Tukira katanta kirinte tosieto muthenya yorure nkatho cia mwanya kirubara bonde bombo kinyanithia mteto cia Miru TV muthenya ngakundera kaita kathongi mbita watiri mbabu.